Guku ni mwena wa mitunguu kaunti ya Meru, mugunda-ini kwa Batiri Ashford Mwembia, mugunda uria ugite atigiirwo ni muciari wake. Batiri Mwembia uri rungu rwa diocese ya Meru augite erutiire kwenda urimi kuma ari mwanake munini, utaaramu uria athomire kuma kuri ithe. Kabla ya kwenda shuleni asubuhi ilikuwa lazima kwa nyumbani mtu akamue ng'ombe, na kabla ya kwenda shule upeleke maziwa kwa hoteli. Sasa kuanzia wakati huo ulikuwa mwaka wa 82, nikiwa darasa la 5 niliona hata mimi nikiwa mtu mkubwa nitaendeleza mambo ya ukulima. Mathaa-ini maria atararuta wira wa kanitha atindaga mugunda-ini uyu kuria arimite kahua, macani, ngwaci, ngurwe, ng'ombe na nguku magiteithania na anake aria ahete wira mugunda-ini uyu. Maziwa kwa siku napata karibu lita 150, na hiyo yote ya asubuhi na ya saa 7 yote tunauzia Meru Central Farmers. Niguo kunyihia mahuthiro ma mbeca cia kugura irio cia mahiu make, Mwembia niwe withondekagira irio ici. Challenge ile tuko nayo sana ni mambo ya feeds. Kwa wakati wa kiangazi kama uzaziwekelea silage inakuwa ni vigumu sana. Batiri uyu uria wari murutani kwa ihinda ria miaka 15 augite ni atunganira na kigiriko kiria arutwo mageragira ma gabithi, na nikio umithio uria ona thutha wa kwendia iria, kahua na macani arihaga mathomo ma ciana iria ciumite micii itehotete. Ngiribotera Inooro TV, getwa Karo Kinyugo Mwaura.